Karbi Long Thomas Council pen kipatir pi ponalong Unified Foundation Guwahati tumpen chirap chitudunsi Arboretum Cum Craft Center Matipung Dipolong third batch UPSC APSC free coaching pharman Karbi Long Thomas Council EM Richard Tokbi pen kangpu pon La Solong Unified Coaching Institute Director Zafrin Mezabin Abarim MLA Kleng Duningti Karbi Long Thomas Council Secretary CM Taro Karbi Long Thomas Council Secretary Dilip Terang, ACS Karbi Long Thomas Council Secretary Rajesan Terang, ACS atum penchenglok man ke do ki the ki ding atun chitong du. Melong UPSC APSC free coaching in charge Karbi Long Thomas Council Secretary CM Taro pen ke than pon ke Karbi Long pen West Karbi Long angkang uvi kimiatum UPSC APSC asatlan ki tok dun japhan anin ki hang atum phan kang thur pon japhan mang ponsi Karbi Long Thomas Council pen kedam tang surihini ra ingko rahini ning kan pen UPSC APSC free coaching ing pu piponlo la pen Karbi Long Thomas Council CM Dr. Liram Long hang setami kichalia hin kang thur ponje phan aning ke hang pigajok kedam tang surihini ra ingko rahini ning kan setami coaching center alangni pen ing pu ponlo la pen alangni kabor ia teng pen ning kan sialong Karbi Long Thomas Council pen bangso coaching center phan kutihini sosiatangka aning kan wang setami deng ponlo La pen surihini ra ingko rahini ningkan Karbi Long Thomas Council pen kibi pon UPSC APSC free coaching center pen bang pli la pen surihini ra ingko rakit thoma ningkan bang ke thomatum satlang chipa undundo La sipining surihini ra ingko ra plia ningkan phan sitame bang pharohini ra phokya batuma phan coaching along kipachali dunje phan ingvai pondo La si ajara sonta kichun chedeji avi ajara sonta bor ilote chunvekji Lasi ovi kimiatum kiwang jilangan yapan akang tui ang deng kang ni dunlong japan kichali chihung dunangji lapen kichali se social media hin apor chipadamri athi kichali yapan apor chipi piknangji lapen ningkan siang bong jongsi bor I unpulote chunvekji lasi pining surihini raing kora pianingkan UPSC APSC asat lang ketok along bang ingko etum satlang undun popusi ning chithelu pusi melong ningje Melong Karbi Long Thomas Council EM Richard Tokbi pen kaning JK pining surihini ra ingkora plianing kan UPSC APSC free coaching along Karbi Long lapen West Karbi Long angkang pen pangrumpet bang pharohini ra phokya batuma phan ingwai ponu lasong bong pen bang pharoi sirap phokya ba phan ke Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang asopo singdon Ronghang pen kicharlia sonamung kirap kipaje dunje phan lamchak nang pidunlo Lasila puson kirap ki pajer dun thek abang phan kachuru pajer pondo lasinon coaching kichali dun jiari soi jana toma phan kichali dun pameja phan ahirjumi pajer lopusi melong ningje Pini third phase UPSC APSC coaching inauguration program along Dr. Tuliram Ronghang ake hai sinai chi tongdu ninga alam thidu bonsa melangli don sri along a program kaprek do kok pen join ni se alang li nang chitong dun ne de lo la so puthak alam the pen ajok puthot nili fansi nang toy dun si puthot inauguration pam milong lo la so coaching center ke specially non ke wangji UPSC APSC exam ke tong dun ya so mara tu ma fan 250 students do hala tumang bong pen la dak ka sponsored ke nalitum chinilo la ke Karbi Long Autonomous Council pen with in collaboration with Unified Foundation Guwahati la pen ala so director ke Dr. Zafrin Mezadin lasi itum Dr. Tuliram Ronghang ake hai fan akiru pivek nangzi alangli ningkemi kema tha pen joksi alang sona leadership ke do pen joksi puthoni tum pinian ni samela son coaching center ke long lo lason akijoy pen study materials pen chenglo kado ka we answer me akijoy pen si tamlo jongsi hisap dam lo ponde per student lak inkoi lak ni puriji lalu pote 2 crores to say atangka la dang damji lasi council pen ka sponsor di lake Karbi Long la pen West Karbi Long somara to ma fan 100 la pen West Karbi Long somara to 100 la song bong pen 250 ke la dak difu center pen bons dame lapan ninge me pen kirobang du thunlo je Dr. Tuliram Ronghang asopo akleng amen pen mate ala asopo singdon Ronghang alangli tum 150 student atum fan akejoy pen je free of cost la so
कोने UPSC APSC जे कोचिंग क्लास की दुनिया फान बदुई मटेरियल्स पेंचिंग लोग टीचिंग स्टाफ पेंचिंग लोग अफिसान के में सिंगडन रोंखांग पेंसी स्पॉन्सर 2024 আগষ্টত তাৰিখো একে আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন আৰু অসম প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰু কৰ্মশালা আমাৰ আয়োজন কৰা হয় কৰ্মশালাৰ লগতে এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ এক বছৰৰ কাৰণে হয় 12 মাহৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি UPSC আৰু APSC কাৰণে যেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ এই মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সিমান এক্সপ'জাৰ নাপায় সেই কিতাপ পত্ৰ বুলি ক'লে সেই গাইডেন্স বুলি ক'লে যোন মানুহে যিসকল শিক্ষকে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা তেওঁলোকে UPSC ইণ্টাৰভিউত পঢ়িছে তেওঁলোকে এই সাগৰখনৰ গভীৰতাটো বুজি পায় এতেকে গোটেই বিশ্ব ভাৰতৰ তেলেংগানাৰ পৰা কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কন্যাকুমাৰীলৈকে তামিলনাডুৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে নানা অন্যান্য আপোনাৰ প্ৰদেশৰ পৰা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন বিভাগৰ আমাৰ এক্সপাৰ্ট সকল আহি পেলাই ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবোৰক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে বিগত 2টা বছৰৰ পৰা এই বছৰো আমি প্ৰশিক্ষণ দিব কাৰণে আমি সকলোৱে আয়োজন কৰিছো ইতিমধ্যে আৰু অহা সোমবাৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো আৰম্ভ হ'ব la pusona war sai ke long ahot alang atum chaliun pe menangpo la pen alang atum labang sowar sai bang enun thek pe menangpo pamohet samen speech long pulo dedication la pen sacrifice alang atum a lifelong donang po la pen si alang atum labang so exams on crack on po la pen undun po pusi nilihin pening thelo la pen lage me perfect lo pusi Dakar Bengal Thomas Council phana choro perfect lo News report Carbin Long Live